Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ke Motsyiar kala khurri kanam Lahduh ke MDC football tournament arajar RPR hadin makalala man penlim no ya ke put muri lengba ke tiebreaker the sanko la sao haga snisa jan ha Mawlai put muri ya kani ke lempung yelek ka ya ke bala tip kum ke MDC football tournament arajar RPR la penlong de ke National People's Party Youth Wing Mawlai block Hagani ke lempung lawan banyak simbenta de ki babon ki kinhon ki bala mi khmat na ki snong jang ke Mawlai constituency ke Motsyiar ke bala yok khur ya ke nam Lahduh kala yok bandra ya ke song pisa ke ba silak tengka kat ba ke put muri ke bala wan maar kala yok ya ke song pisa ke ba sanpo hajar tengka banyak ke kerdan ke balai kala le ke Mawlai jayur ke bala yok shipo hajar tengka harengkat bat ki trophy la samru ya ki khusnam shimet ki ba kintup ya ke nam best goalkeeper ha ke bala lecha ukambor lang el nongbri na ke Mawlai Motsyiar best player la yo da Mak Shabong na ke put muri but top scorer la yo da Robert Khongria na ke put muri kini hirang yele kai ke la yo marsan hajar tingka yakini ki khusnam la sam do MDC jang ke Mawlai constituency ubat tebor lang pathau ha ke Jing don lang ki reurang ba ki rang ba snong jong ki snong ke Mawlai ki long kmi long kpa ki khon samla bat ki hep barin